Lo and Venice Lakindanum, Yoli Tayag and family, Jacqueline Bautista, Peter Kayanan, Conrado and Yopresinia Mariano, Elisa Mariano, Lisa Lynn and Gelson Pasano, Maria Manuela and Vic Sarsagat, Maria Carmela and Carmelita Cueva, Glenn and Janice Bermudo, Tony Mendoza, Anika May, John Alfred, Aliana Marie, April John Marini, Alfredo Cayanan Jr., TJ Castro, Patrick Miguel Bisda, Bong and Jasmine Minabes, Mercy and Jeffrey Rabadon, Romeo and Tess Lasco, Francis Lasco and family, Ched Alfonso, Jocelyn and Elmer Eroso, Claudia Camiling, Teresa Alfonso, Aris and Marlin, Veronica De Leon, Eddie and Rosario Gilas, Robin and Chit Angeles, Neddy Macalino, Ansley and Leia Gonzalez, Kate and Lerma Gilas, BJ and Fatima Dolly Manlutak, Jay and Chica Rewon, Vanji Manlutak, Rebecca and Fernando, Maris and Joel Malit, Vanessa and Clyde, Christina and Fernan, Louie and Katrina Castro, Rosario Edgardo Edwin, Ruel Renato Gasa, Edna Ocampo, Corazon Marukot, Marilu Abuda, Brian Ocampo and family, Jesus and Lourdes Ocampo and family. Ustim Baste family, Rowena Guzman, Russell and Rusty Gilas, Wiley, Midel, Jenna, and Winston, Ansley, Macy, Ellie, Sunrise. Para aking birthday dari, Irene Pinlac, Valentino Pinlac, and Edgar David. Para aking wedding anniversary dari, Ronald and Agnes Nulod. Para aking kayaduanan dari, Tess Calma and family, Teddy, Edelrina, and Eduardo Calma Jr., Edelmira Cayanan, Arcel and Sangri-La Gilas, Francelyn Gilas, Wilfredo and Mercedes Castro, JC Von and Mylene Vitug, Pat Torres, Rolando and Catherine Sebastian, Jerby and Arlan Claire Sikat, Nina Arian Sebastian, Neil Joshua Sikat, Rian Jaisel Manabat, JL and Queenie Gasa, Liam Gasa, Franz Aldrin and Angeline Sebastian, Joseph Mary Aisel and EJ Valentino, Joseph Emilio and Etandi G. Acomo, Mike Melody, Gabriel Micaela Yang, Divi and Erin Remedios Venus, Rizalyn Venus, Derek Chris and Lisa Pineda, Minerva Concepcion Carissa Marie, Charmaine Ronilo Rain Jasper, Conrado Bisda, Cecilia Cruz, Betty Ong, James Benedict Layug, Birinya Manugid, Martin and Jem Palo, Maria Fatima Castro, Arcel and Sangri Lagilas, Joshua Angeles, Chi and J. Carewon, Nina Gonzalez, Alicia Cayanan, Jess and Mel Soriano, Edgar and Glenda Navarro, Lay, Nicole and Kyle Ocampo, Roel and Jinky Manyalak, Jay and Daisy Soriano, Mike and Diane Marin, AC Jonah Soriano, Johnny Juanita Manyalak, Rosie Yumul, Randy Kayanan, Jeffrey and Jonan Reyes, Jason Reyes, Brian, Brendam, Kobe, Kurt Manlutak, Rico, Bessie, Chen Dueñas, BJ, Fatima, Dolly, Martin, Sophia, Vanji Manlutak, Chena Manlutak, Legion of Mary, Junior, San Miguel. Para aking kapaldanan dari Ines Gosum, Norma Gueco, Miguela David, Marites Sebastian, Consuelo Mendoza, Rina Cayanan, Alfredo Cayanan Jr., Stephen Martin Manlutak, Rosario Gilas, Neddy Macalino, Virilio David, Elieri Claire Malit, Rosita Malit, Consolacion Manaluz,
Cecil Manlutak, John Romel Manlutak, Pergy Ustimbaste, Maria Jena Canlas, Chodora Makaspak, Manuel Oscar, Patricia Bustamante, Omer Ragador, Chrissy Jada Kabagay. Parang karimyang biyatang kapatid, Jerome Manlutak, Maria Ulian Gomez, Simeon Lauriana Pelino Salome Jose Tungol Sr., Isabel Gonzalez, Gloria Lopez, Irene Magcalas, Judita Uy, Caleb Lorenzo, Iluminada Corazon, Presi Gliceria Andrea, Francisco Marvin Jose Salvadora, Juan Severa, Roberto Wang, Lorenza Kenching Mariano, Maria Luz, Lucila Aurora Castor Marbel, Elpidio Agapita, Maria Luisa Ricardo Sr., Fortunata Tomas Albert Manalastas, Beatriz Cortez, Marciano, Teresita, Gilbert Mariano, Escolastica Inco, Jesus Emerenciana Torres, Jose Apolonia Inco, Among Damaso Inco, Miguel Maria Sikat, Juliana Corazon Sikat, Claudia Almario. Simeon Maria Godopredo, Etulio Lucina Eduardo Calma Sr., Albina Benamin Consolacion, Reynaldo Santiago Rosalyn Melvin, Gregoria Eli Honorio Marcela George, Jose Maxima, Jose Fortunata Lopez, Jose Maria Gasa, Jesus Gloria Gasa, Terence Cameron, Davis Valentino, Aime Gasa, Marisa David, Cristina Gasa, Vivencia Ramos, Patricia David, Ignacio Pasencia, Isidro Maria, Erico Mariano, Jose Tantenco, Alparo, Felicidad Melanio, Paulino, Patricia Amo Osegiao, Dr. Bienvenido, Antonio, Florentino, Loreta, Pedro, Cecilia, Julio, Ulia, Medalla, Amilcar, Renato, Rosario, Flora, Melchor, Leonila, Constancia, Proilan, Quintin Sr., Quintin Jr., Valenciana, Roberto, Miriilda, Librada, Rodencio, Reynaldo, Nenita, George Torres, Antonio, Victor, Guillermo, Beatriz, Magdaleno, Severino, Andres, Clara, Jesus Tayag, Pablo Giao, Ernesto Alfonso, Medardo de Leon, Romel Camiling, Enrique, Rosalina, Elena, Pedrito, Rosalinda, Serapin Ibarra, Victoria, Marcelino Gilas, Ernie Macalino, Justin Ibarra, Jimmy Sanchez, Segundo Nieves David, Jesus Soriano, Jonep Rodriguez, Raul Manyalak, Martin Dominica, Jeronimo Pablo, Victor Melquiades, Belen Corazon, Benicio Roberto, Loreta Rodolfo, Roberto Sr., Benita Pacifico, Jerry Alice Alfredo Sr., Teresita, Des Guanlao, Francis Joselito Manakmul, Jennifer Randy Rapi Feliciano Sr. and Jr., Modesta Erlinda Luis Corazon, Emmanuel Joselito Castro, Resting Carling Berting Rosario Mario, Tim Monks Oscar, Alistair Sunrise, Jomi Layug, Simeon Maria Godopredo Tayag, Etulio Lucina, Eduardo Calma Sr., Nicolas Apolonia, Herminia Pablo Victoria, Conrado Felipe Hermenilda, Marivic Antonia Carlos, Niña Carlos, Pedro Jose Eugenia Cecilia Bernardo, Evelyn Angelina Liberato Magbanua, Herminia Abante, Edilberto Gosioco, Jose Boy Between, Ben, Kevin Manlutak, Alejandro Lourdes Willie, Eduardo Soping Mariano,
Ronnie Cayanan, Bernardo Manlutac, Eleuterio, Elpleda, Paulina, Felipe, Philip Vincent, Paul Christian Braulio Jr., Paulina Ocampo, Leonides, Policarpio David, Erminia, Jesus Evangelista, Lolita Tantenco, Rupino Alipio, Maria Jesus, Alexander, Belen Silverio Romeo, Serviliano Pinlac Jr., Ponciano, Juana Manlutac, Rafael Pangan Jr., Nemencio Consolacion Ocampo, Chopila Renato Roque, Gerald Jason Sebastian, Oscar Leticia Nicdao, Herminia Jesus Evangelista, Victoriano Jr., Fortunata Victoriano Senior Malig, Dominador Kayanan, at ding maldang kaladwaking purgatorio, lalong-lalo na karetang alanang makaganaka karela. Kayawsang karing kakasal, Yarnela Bika Kiambaw ning San Antonio, Arayat Kasalyakang Cherry Roses Alfonso, Nimbilya Carmela, San Agustin Betis, King March 14, 2025, ing kasalda kiti Pisamban. Iralp Israel G. David ing San Agustin Betis, Kasalyakang Erika, Joy G. Nabung, S. Nabung, ning Villa Carmela Subdivision, San Agustin Betis, King April 26, 2025, ing kasalda kiti Pisamban. Rafael Bustos ning Santa Ines Betis, Kasalyakang Mayra Luna Soriano ning Antique, King March 28, 2025, ing kasalda King St. Joseph Cathedral, Antique. Iben John C. Tanglaw ning Angeles City, Kasalyakang Kimberly C. David ning San Miguel Betis, King March 12, 2025, ing kasalda King San Guillermo Paris, Bacolor. Paulo O. Olmedilla ning Lubao, Kasalyakang Cynthia M. de los Santos ning San Agustin Betis, King March 9, 2025, ing kasalda King San Guillermo Paris, Bacolor. Nung atin kong balong kasangkanan, ban emi tuloy, deting kasal, pakisabi namu po King Kura Paroko o King Paris Office. Dakal pong salamat.
King lagyoning ipa, amponing anak, amponing banal na Espiritu. Amen. Ing grasya at kapayapaning ginutang Yesu Kristo at ning Diyos pa panatili kay kayungan. At kay ka antimurin. May payabak po kay kayo. Maya payabak mo naman po. Masakit la po dingadwa ning ginutang Yesu Kristo king Ebanghelyo ngeni. Luguran nyo ring kasalangiw. Panalangin nyo ring ating sama kay kayo. Karing sa balang penandita, taman mi kapilit gawan lareti, manyawad ng kapatawaran kingin. Aminan po, King Diyos sa pamakalulo at kay kay kapatad, ing mi kasala kong bina, king pamisi, pamangamano, ampong pamanyapat king marok, at king pamagtamad kong gawa, king mayap, asukat ko sanang depat, kasalanan kong mabayat, ulinitay panigapuko, kang nuwa na Mariang Kapilan Mandirhen, karing sablang angel ampong banal, at kay kayo kapatad, inipanalangin niyo ko, king Diyos sa ginutam. ing Diyos sa lubos mayupaya, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katamo sana, king biye alanganga. Amen. Kabaya betang medalit kapurian, king apong Ginoo. Manalangin tamo. O Diyos ning katimawan at kapayapan, king pangapatawad ding kasalanan, pigkalameke kami ing waga ning bayong pamaglalang. Ding bayong biyemi amisot king lugod mo, maging kapurian at kapahayagan lasana ning pakalulo mo. Itiyadwan mi kay ka o Diyos, king kapamilatan ng Jesucristong anak mo, mabibiyat magari kambe mo, king kameto nga ning banal na Espiritu, manggaman king alanganga. Amen. Pamamasang ibat,
king mumuna ng libro ng Samuel. Inya Isaul menulakan niya at dinulong kanita king disyerto ning sip. Kayantabi nala ring 3,000 kataong mepili king kabilugan ay Israel ban maninton kang David. Kanita king disyerto ning sip. Inyang meralumdum na David ampon Abisayi ginapang lang linog king kampo at disnande ka rin Saul matudtudya kilob ning kampo. Inyang meralumdum na David ampon Abisayi ginapang lang linog king kampo at disnande ka rin Saul matudtudya kilob ning kampo. Ing tandos na makatarak ya king gabon king kabuntukana. At di Abner ampon ding kayang sundalos matudtud lang makapadurot kayo. Kanita Abisayi nga nakang David. King Aldo iti biryaning Diyos ing manabuya king gamat. King kekang gamat ing kekang kasalang nung bisa ko. Ngeni mo rin itusok ke king gabon king sarili ng tandus. Misanan kiyamo kung kailangan ing pagmakaladwan kepa. David may kibatya kang Abisayi. May papaten uling nino ing malyaring dugpagamat king pinili na at linyanin Diyos at kaybat alayang pakibatan. David delane itang tandus at ing lumbong makidanom ayatsu king kabuntukan ng Saul at sakane meko. Alang menakit, alang makibalo, alang migising metungman, pawalangan matudtud. Pablasang pepatudtud na lang malalam ning Ginoo David, mintaya king kangatba at sakaya memandal king taloktok ning metong abundok, ang makarayong bina. Malapad-lapad mo rin ing distansya pila tanda. David mekibatyo, oy ni ing tandos ning ari, palipatan me keni ing metong karing sundalos baneng kuanan. Ing Ginoo ablasanana king balang tao ing katuliran ampong katapatana. King Aldo iti ing Ginoo biryana kang menabu king upaya ko. Dapot eko ayamyam king lubko ing buwatanan king gamat ing pinili na at linyana ning Ginoo. Ing amano ning Ginoo. Salamat King Diyos. Dalita pakibat, Ginoo maganakaya, Ginoo mapaglunos siya, Ginoo maganakaya, Ginoo mapaglunos siya. Tutukita mo puging pa magkanta. Ginoo maganakaya, Ginoo mapaglunos siya, Ginoo maganakaya, Ginoo mapaglunos siya. Ginoo maganakaya, Ginoo mapaglunos siya, Ginoo maganakaya, Ginoo mapaglunos siya.
Purian me ing Ginu kaladwa ko, purian me ing banal ng lagyo, mabilog kong pangataw. Pasalamatan me ing Ginu kaladwa ko, e mula kakalingwan ding sabla ng kalam. Inginu magana kaya, inginu mapaglunusya, inginu magana kaya, inginu mapaglunusya. Patawara na ing sablang sala mo, pakayapa na ing sablang sakit mo, ang wana ing biye mo king kapahamakan, puputunga na king ganaka, ampon lunus na. Inginu magana kaya, inginu mapaglunusya, inginu magana kaya, inginu mapaglunusya. Inginu mapamakaluluya, ampon magana kaya, banayad yaking pamimwa, tutuyang malugod. Kapilan man e nakatalalawan, e nakatamo paparusan, antimoing pangain tuliran ding dewakan, ampon kasalanan tamo. Inginu magana kaya, inginu mapaglunusya, inginu magana kaya, inginu mapaglunusya. Nung makananuya karayu ing aslagan king albugan, makanyan ng darayu ing kasalanan tamo. Nung makanano ng daramayan ning metong atata ring anak na, makanyan niya naman alunus ing Ginu, karing atin takot kaya. Inginu magana kaya, inginu mapaglunusya, inginu magana kaya, inginu mapaglunusya. Inginu magana kaya, inginu mapaglunusya, inginu magana kaya, inginu mapaglunusya. Pamamasang iba't king mumuna ng sulat San Pablo, king kapulungan Karin Corinto. Ing minunang tao, iyadan, meging mabiyang lelangan. Antimo, ing sasabyan ning kasulatan, dapot ing taulingadan, meging espiritu yang babiebie. Nga nawari, aliwa ing espiritual ing minuno, nune, itang ketutubong katauan, at kaybat na kanitaya pa mo, itang katauan ay espiritual. Ing minunang adan, ibat yaketi king labwad, uling mela lang ya, ibat king alikabok. Ing kaduang adan, menibat ya karin banwa. Kabang atita mo keti king yatu, kalupataya itang minunang adan, aibat king labwad. Potang atita na banwa, maging kalupa na katamo, nitang ibat karin banwa. Nung makanano tamong miwangis, ketang taong megawa, ibat king labwad, makanyan tamo namang minangis, king taong menibatan banwa. Ingamano ning Ginoo.
Nuan ka igpa, ginuna ning banwa at yato, te pakilala mo karing taong musmus ding misteryo ning kayarian. Ing Ginoo manatili ake kayo. At kaya kantimurin. Pamamasang ibat king mayep a balita agpangkang San Lucas. Ligaya kaya ka, O Ginoo. Dapot nga kong sasabi kay kayong makirandam. Luguran nyo la ring kasalangyo. Dap tananan yung mayap detang masama kay kayo. Bendisyonan nyo la retang manyong pa kay kayo. At ipanalangin nyo la ring manyira kay kayo. Nung ing ninuman tampalinga na kayo king metong apisngi, iyang pangya naman kaya ing kasumangid. Nung ing ninuman ko na ing balabaliw, pati na yung baruyo, eyo pagkait kaya. Dinan niya ing ninumang ating adwan ke kayo, at nung kwananing aliwa itamangay turid ke kayo, eyo na babawian. Daptan nyo karing aliwa, itamburi yung daptanda naman ke kayo. Nung din taong malugod ke kayo, ila mo ring duluguran niyo. Nanong uluganan nita para ke kayo. Agyang ding makasalanan, kaluguran dalaretang malugod karela. At nung ding darap tanan ninyong mayap, ila mo uretan taong darapat mo namang mayap ke kayo, nano ingulaganan nita para ke kayo. Agyang ding makasalanan, makanyanla namang daraptan. At nung ding paparaman nyo, ila mo uretan taong isipan yung ating apamayad ke kayo, nano ingablas apanenayin nyo pa. Agyang ding makasalanan, paparaman doring kaluparang makasalanan. At panenayan dang mabayad ingalagang peparamda. Makanyan, kailangan luguran nyo la ring kasalangyo at dapat kayong mayap karela. Mamaram kayo at kayo manenayang nanumang kabayaran. Maragul ing kayablasan at tanggapan nyo at maging anak na kayo ning kakatas-katasan. Uling niya mismo, papakit siyang ganaka, karing alang pasalamat at mangarok. Maging mapamakalulo kayo, antimonong makananoyang mapamakalulo ingib bayo. Kayo mamatol karing aliwa, banin Diyos, na kayo naman natulan. Kayo mamarusa karing aliwa, ating Diyos, na kayo naman parusan. Mamatawad kayo, ating Diyos, patawaran na kayo naman. Dinan nyo laring aliwa, ating Diyos, dinan na kayo naman. Mitmo, masaksak, mapitpit, at lapo-lapo, ingibyan na kaya kayo. Mibulos ang gaking kandungan niyo. Ing panyo kadyo karing aliwa, yan naman ing panyo kadning Diyos kaya kayo. Ing mayap ng balita ning kaya katang kaligtasan. Kapurian kaya ka, O Kristo. Kasibay po, mayapayabak kaya kayo. Ing kakatamong ebanghelyong ngeni, karugtong neni tang ebanghelyong may basa, anyang milaba sa Domingo. Nung tatandanan nyo, keting metong nga banda, ilapin ding pagmaragul ni nga pong Ginoo. Ilang mayayawos mapalad, nepo. Ding kalulu, ding danupan, ding tatangis, at daralan kasakitan. King meto nga banda naman, ore na rin pikakarine ni nga pong Ginoo. Ding ausan tamong makalunos. Ni Noreti, ding atinan, ding magpakasasa, ding sasagakgak, at ding mahilig maglibutad.
Baligtad siya po yung yato na po. Baligtad na yung ginutang Yesu Kristo. Kasi, detan tuturing tamong mapalad, dila palang makalunos. At detan tuturing tamong makalunos, ila palang pagmaragol ng Diyos. Kining pamanalakad ng bayong yato ng ginutang Yesu Kristo, adwa na katasawop na po. Ita mong galamena, ita mong talatukina, ita mong magdala king lagyuna. Nya po siguro yung mumuna tang kutang, ding pagmaragol ning Ginoo, ila naman ding pagmaragol tamo. At ding pikakarine ning Ginoo, ilang pikakarine tamo. O baliktad, detang pagmaragol na, ilang pikakarine tamo. At ding pikakarine na, ilan namang pagmaragol tamo. Nya, adwa na yung kekatang sawop, ne po. Bang kanita inimbayong yato paninapa ning Diyos para kay katamu, mitalakadya. Nya, makananutang sumaw king pamanalakad ning tingbayong yato. King kikatamo pong ebanghelyo ngeni, telagtaranong Yesus ding sukat tang daptan. Adwala pong bagay rin buri ko sanang dinan pansin king pamamasa. Ne po. Munang-muna, aliwa ing ugali at dapat daring aliwa ing didikta o pakimot kay katamo. Aliwa ing kimot at ugali daring aliwa ing sasabi nung makananutang kimot. Makanyan po kasing malilyari Panasakitan da ka, manasakit ka naman. Po. Panagkasanda ka, natural, managkas ka naman. Nakapinsinan, okay ang tutuki, miya naman pansinan. Nyapin, ingkimot daring aliwa, ilang didikta kay katamo. Pero ingadwa ng ebanghelyo, mandaliwa ka pamiyutos karela. Ingating samake ka, asahan na may kasama ka naman kaya. Alilan mo yung pakibat mo. Kaya sakit ang may kasama ka kaya, luguran me nga na ng ebanghelyo. Ding menutang kaya ka. Siyempre, asahan dang singilan mo la. Nya, sorpresan mo la. Mo si singilan. Katulad na siguro ding may kautang yun po. Pero makanya ning sasabihan ng ebanghelyo, aluay lang pakimot kaya ka. Ating kasarili. Kingwa din balabal mo. Asahan na ning mengwa, ing pakilaban me. Alime nga na ning ebanghelyo. Alilan ming kaya kang pakibat. Alwa mo itang kwanan, ibiyeme pa yung t-shirt mo. Ana. Siguro po mas maging malino yung pamanaliwata mong pakibat king kwento ng Jerry Pierce. Ne po. At yung po kanong adomi kaluguran, Miguel Ampoy Jose. Kay ba't balangabak, akaw galyana ng Miguel ing sali ang prutas, ketang metong nga tindera, king arap ning pisamban. Ngini, watang sali at may kabastusan in tindera. Kay ba't pabagsak no pambiya kaya ring mansana sa saluana. Kabang maglakad la, kinanay Jose, pare ana, binastos na kanitang magtinda, paboran mo ita nga na. O tayo miya naman bastusan nga na. Yung pakibat na pong Miguel, kung na naman paboran itang tindera ng ating sirana yung aldo ko nga na oli mong buisit siya, magbuisit ko naman kaya. Oli mong bastos siya, bastusan kaya naman nga na. Paboran ita nga na. Ako impakimot ki sarili ko nga na. O ito po imburi kong sabihan. Kaya tang aliwaring aliwan tao, ilang puwersa kaya katamo, nung makananutang makibat ang pong kimot. Meron pa pong halimbawa, kaya tang mumunang pamamasa adin damdamo. Tungkol yakang Saul ang po kang David. Po. Saul, mangalalo yakang David. Nyaburi na yung papate. Doon tatandaan tamo po, mantun lang tao bang kanita pakilabanan di Gulayat at David yang may pili. King kayang tirador, apate ni Gulayat. Manibat kanita, migbilib la rin tao kaya. Deta pong fans club ng Saul, linipat na kang David. At may nga lalo'y Saul niya po. Kabang David, kaluguran na yung kaluguran ni Saul. Pero Saul ay natanggap na ining malatingay ining mas anak kaya, mas dakalya talatuki.
Yang gawa ng Saul, bisayang magbenggansa. Burinin papatay ni David. Misan po, balita ng Saul at chula kay metong lugar ni David, niya pintalane, karas na ka rin, alayo. Kimpagalda, ni patudtudla. Balita ng David, nung nano implano ng Saul kaya, at pintalane nung nukod nila matudtud. O tayo po paten, nga naning asista ng David. Kali nga na, tayo papaten. Ing pinili at linanyaning Ginoo, dapat matagin. Ing gawa ng David, kinuha ng espada ng Saul, at tindus ne king kayang kabuntukan. Bang kanita mo kagisin ng Saul, abitasana na atin niyang pamikatagon pateneng David di Saul, pero nagewa. Asahan ng Saul, yung pakibat ng David. Pero itang pakibat ng David, aliwa ketang asahan ng Saul. At palagay ko, migunam yan naman ni Saul, ne po. Makanyan pala, ing lugod ng David kaya. Nya, eta na pabo rin, ding alawan tao ing sumabi no makananutang makibat at kimot. Ing kadwa, mamye migit king adwan o asahan. Mamye migit king adwan o asahan. Ding lulugod ke kayo, ilaring luluguran niyo. Ding mamayad, ilang pautangan niyo. Ding gagawang mayap, ilang darap tananan yung mayap. O ito po yung kutang ng Yesus. Po. O gagawan da naman din pag-ano rin ana. Kayo, Kristiyano kayo. Nanong pamayaluwayo karela. Nung yung gagawan da rin yung pag-ano at makasalanan, niya naman yung gagawan nyo. O nanong pamayaluwayo karela. Nung babalik yun mo itang babiyada kayo, nanong pamayaluwayo. Nung bisa tamong manalakad ba yung yato, pwede tang magkasya na mo, makatakaling kekatang yambag, makasukad ing sabla, tingi-tingi ing kekatang babye. Ingaduan na po ni nga pong Ginoo, migit ketang ngaduan ing ibye. Todo bigay, eka managwanta. Binigay po yung example ni Kening Betis High School ne po. At ing adwang estudyante, ing metong estudyante, ing IQ na 80 ne po. Itang metong estudyante, ing IQ na 150. Ini pong mika IQ yung 80 at ne pangata sa grade ne po. Bakit uling mag-aral ya, magpuyat ya, magpagalya bang kanita, marikwaya, makabaluya, basanting ya grado. Ini namang estudyante 150 IQ, man mag-aral. Pero mangatas siya grade, mas matas siya pag-grade kaya ating IQ yung 80. Ne po. Pero nung nanda kayo, nung dinan lang parangal din ng adwang estudyante nga rin, ninong dinan tamo. Itang IQ yung 150, mas matas sa grade kaya sakit ang IQ mong 80. O itang IQ yung, itang estudyante ng ating IQ yung 80, pero binyan na nga ning kagana-gana. Palagay po, itang binyan ng aning kagana-gana, yan dapat parangalan. Sinabi na pong Ron Kapintig ng Ateneo High School, mas mabuti na ang bigay na palpak kaysa ingat na tumpak. Baling may kamali ka, pero binyan mo aning kagana-gana. Kaya sakit ang manyukad, ne po, takal-takal ning kay kang bibigyan. Totoo po ini king ebanghelyo, ne po. King talimhaga ning maya pa Samaritano, nanong gewano, nalamog linggasan ding sugat na ning biktima, no na seke na king kayang hasno, dela na king hospital. At itang kay ganaganan dapat bayaran king hospital, yung ginastos. Migkasya, ketang pamaglanggas. Binyan na nga ning kay ganagana. Kita pong kwento ng Yesus, itang mebalong memye adwang sentimo kin templo. Sinabi ng Yesus, inimbabay ngay ni amemye mo adwang sentimo kin templo, mas migit in kayang binye kaysa karetang mga kwatang memaldog mga ragulawlaga. Uling ining babay ngay ni binye na nga ing mabilog ng kabiyayan. Nung lawentala po rin taong pinuri ng Yesus at kayang liguran, ilapinding memye, mabilog ng sarili na po. Isa kayo, amenik kinta naman bang kanita asilip niya mo yung Ginong Hesukristo. Maria Magdalena, ang giyang maraguling kayang kasalanan, linugod niya.
Buong buo. Ne po. Ati Pedro, sinabi kayang, dakalakwan Gino, kay ba't nanita? Pengan niya yan makatatlong beses. Pero kaluguran na ng Gino. Bakit? Kasi todo bigay ay Pedro. Ding todo bigay, ding ating tepangan, ibirangan ing sabla, ilaring makapagpabayo king yato. Ipop Francis po ing katang Papa, misan binanggit na ini. Dakal po kano kay katamong Katoliko. Katoliko lang turo-turo. Detangaw sa ng cafeteria Catholics. Nga na. Kalupaning karinderya, tuturo tamo nung nanin buritang kwanan. Bisa kang patatim, turume, mo buringgule, may kukwanan. Neng kayo po kanong keng kasalpantayanan tamo, makanyan mo naman. Mamili tamo. At maralas yung pipilinan tamo, itang mayan. Simbaka, buri kayan. Check. Nobena, buri kayan. Check. Mangilin king karni, mayan yan. Check. Patawaran mo rin kasalang mo, kay buriyan. Cross nga na. Panupaya mo rin kasalang mo, kay buriyan. Makipagkasundo ka retang mo kasabi, kaya naman buriyan. Ka mamatol, lalo kay ngay buriyan. Namilita mo. Nya, eta makapanalakad ba yung yato? Uling karetang pipilinan tamo. Den pong kaya katamong pamamasa ngayon, contrast lang po. Ketang mo ng pamamasa, akit tayo ing mapagbinggan sang Saul, ating mapamatawad na David. Kita pong kadong pamamasa, akit tamo ing pamiyaliwaning makayato, ang poitang makabanwa. At king ebanghelyong yeni, ing luma ng batas Moises, at ing bayong batas o kautusan ni nga pong Ginoo. Ing panagkat na po rin ing pamamasa nga rin, pilinan tayo ing pamamatawad. Pilinan niya ing bagay makabanwa. Pilinan niya ing bayong kautusan ng Ginoo. Dapat, at siya po kay katamo, nung naning pilinan tamo. Talakad mo pong ini at abe-abe tayong ipasyagin kay katang sasalpantayanan. Sasalpantaya ko, King Diyos, ikpang lubos mayupaya, linalang king banwa ang ponyato, at kang Kristo ang anak ng bugtong aginuta mo. Pengagli king upaya, nimbanalay Espiritu, may bait kang noa na Mariang Birhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi pako king krus, mete at mikutkot, tinipaya ka rin mete, king katlungaldo, sinubliang mebi, tepay tasya banwa makaluklok, wananin Diyos, sigpang lubos mayupaya. Iba't ka rin magbalik yan naman keti, ban mo kung ka rin mabi ang pon nga mate, sasalpantaya ko king banal na Espiritu, king banal na kapulungan katolika, king pamis na makding banal, king pangpatawad na ring kasalanan, king pangasublirang nyering mete, at kimbye alananga. Amen. Ingib patang at subanwa, binayang meging mayap kay katamo. Manalangin ta kaya ban ing mapamakalulo ng lugod, iya ing maging tanda ning kekatang relasyon kimbalang metong. At ngatang makisabi, Ginoo, bustan mong mirakayanan kami king kekang pakalulo. Ginoo, bustan mong mirakayanan kami king kekang pakalulo. Para kaya katang sablang Kristiyano, ban ing kapag sadyan tamong mamatawad at alang patanat, apamagdulap kapanupayan at kapayapan ituldure i Kristo at ingkayang ebanghelyo ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, bustan mong mirakayanan kami king kekang pakalulo. Para karingalo sa maniwala king pamamatawad, para karing ebabieba yung pamikatagon karingaliwa, ding sesese sa manglub, ding binulag na't pepas siya sa nalub ning kamwa, baning Diyos, pagkalubanong pakalulu, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo,
bustan mong mirakayanan kami, kingke kang pakalulo. Para karingang bansa ning yatu, baning karelang para san political o pinansyal, akayo pa yan, nune pangkabilugan na pamisan metong at pamikaluguran, kambening kagalangan, para king matulid na't interes ning metong at metong, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, bustan mong mirakayanan kami, kingke kang pakalulo. Para karing manalipit at kasalong ning kasalpantayanan, baning pakalulo ning Diyos, patawaran na lo at ibuklat ding raking maglalang ng lugod ning Diyos, para king balang tao, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, bustan mong mirakayanan kami, kingke kang pakalulo. Para karing kaya katang komunidad kristyana, bandamdaman tamo ingawas ng Yesus, milelea karing kaya katang pamisagsagan at kaymutan, banalupig tamo ing dewakan kapamilataning kayapan, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, bustan mong mirakayanan kami, kingke kang pakalulo. Kadwan tamong ing sarilitang kapagnasan. O mo pa makalulong impa, kaluguran mula pamurin dingalang pasalamat at migtaksil keko. At kaya be ke kareti. Sopan mo keng miyabye ka rin kekeng sarili, anti mo ing daraptan mo. Ban ika ing maging ipami, ngenit manggaman king alanganga. Amen. Pag
Manalangin kayo, kaluguran kong kapatid, baning kay katamon daon, matanggap ya arapaning Diyos, ipang mayupayang tutu. Tanggapan sana ning ginuitin daon karing gamat mo, king kapuri ang pong ikaligaya ning lagyo na, king kasaplalata mo, at ning mabilog ng banal na kapulungan. O Ginoo, kaniting matampang kasaywan mi, karing banal mong misteryo. Panigapumi keka, king iting yayampang mi, king dibinong kamalan mo, mamungaya sanang kaligtasan para kay kami. Itiyadwan mi, king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ing ginuman tabi kay kayo. At kaya kantimurin, Itasyo la, ring pusuyo, makatas na laking Ginoo. pasalamatan tayo, ing Diyos sa ginuta mo. Iti karapat dapat ampon matulid. Tunepin karapat dapat at matulid, sukat at makakabos, ing puryan dakat pasalamatan, kapilan man at nukarin man, o banalay pa, king kapamilataning pakamalan mong anak, Yesu Kristong Ginumi. Ya ingamano mo, aking kapamilatana, lelangan me ing meto sikluban. Inyang tinubod me ban maging talapagligtas at talapan at busmi, mi katawan yan tao king upaya ning banalay espiritu, at mi baitya king nuwa na Birhen Maria. King pamanupad na, king malmong kaburian, at king pamitatag ng meto nga balayan na kapulungan para keka, inagpano ring gamat na king kamatayan na king krus. Baneng sintangan ning kamatayan, at ipakilala na ing pangasubling mebi. Uli nita, kambering anghel at ding sablang banal, babansag mi ing ligaya mo, at daralit king metong mong siwala at ngaming ang pupuri. Ika pinimbanaloy pa, ika ing sibol ning sablang kabanalan. Uli nita, panigapumi, itugtog me ing espiritu mo, ante mo ing titi pangambon karetingayin mi. Ban pabanala na la, at para kay kami, gawa na lang katawan at daya ning ginuming Yesu Kristo. At tatandanan mi pa, kanitang benging mi pagtaksilan niya, at bayo na kusang lub dinaw ning biyena, king pamaylasa at kamatayana. Kinwani ing tinape, pepasalamatan naka at pinuri. Piraso ni ing tinape, at dinwang ni iti karin disipulo na nga na. Kuanan niya iti ikayungan at mangan kayo kaniti. Uling itiya ing katawan ko, amidawon para kay kayo. Makanyan mo naman kay ba't ni ngapunan, kinwanay ing kalis, pepasalamata na ka at pinuri. Dinwang ni iti karing kayang disipulo at ngana. Kuanan niya iti ikayungan at minum kayo kaniti. Uling itiya ing kalis ning daya ko, ing daya ning bayo, at alang hanggang tipan. Ami bubu para kay kayo at para karing sablang tao. Bangketa ni patawaran la ring kasalanan. Daptan niyo iti, king pamigagana ka kanako.
Ing misteryo ning kasalpantayanan. Inyang ining gaganakan mi o mapamakalulong ipa, ing kamatayan at pangasubli ng mebye, daraon miyake ka iting tinapi ning biye at ing kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka, ing pepalyaryan mo kaming matampang talakad arapan mo at sumuyo keka. Ikami ansa ng misulusulo king katawan at daya ng Kristo, tipunan na kami anting metong ning banalay espiritu. Ganakan may ipa, ing banal akapulungan mong makalaganap king metoyato. Miganap ya sa aking lugod, kambe ng Francisco, ake kaming Papa, i Florentino, ing ke kaming Obispo, ding kaparian, at ding sablang susuyo king ke kang banal akapulungan. Ganakan mula naman ding kapatad mi, aminuna ng pepaynawa, king pihong kapanayan king pangasubling mebye. King pakalulo mo, idala mula at ding sablang meyang unabi, ketang masalang arapan mo. Pakaluluban mo kamingan, gawan mo kamingang karapat dapat magkamit kimbye alanganga. Ban kambe ning nuwa na Birhen Maria, inginduning Diyos, kambe ng San Jose, ing esposo na, kambe ring nuwa na apostol at ding sablang banal. Mibibye kalugod-lugod keka, king kekabaning panahon. Apurian at apaligayan na kasana, king kapamilatan ng Yeso Kristong anak mo. King kapamilatan na kambena at kaya, ibang mayupayang tutukagom ning banal na Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alangangga. Itamong mayayaws manalakad ba yung yato, abe-abetang manalangin ngayon kingib pa, king panalangin at tiro ng Yesus kaya katamo. Ikabus mo kami, king sablang marok o iba, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi. Ban king kasaupaning pakalulo mo, mitimawa kaming parati, king pamanalipaning kasalanan, at mikabyos kaming alang kasasagkulan, king sablang kaligaligan. Kabang panayan at pagsadyan mi, ing panyatang ng mipnong ligaya, ning talapangabos mi, Yesu Kristo.
O Diyos sa ipami, ing ginuming Yeso Kristo, sinabi na karing apostol na, ing kapayapan lalakwang ko kay kayo, ing kapayapan ko babiya ko kay kayo. E mula sana babalikdan ding kasalanan mi, nunay ing pansinan mo, ing kasalpantayanan ning banal a kapulungan mo. Pamayapan mi at pisan metungan ang pangking kaburian mo. Ikang mabibiyat magari manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapan ning Ginoo mantabi sa kapilanman kay kayo. At keka antimurin. Ipakit tayong migakametong tamo, king kapayapan. Kapayapan po. Niyo ing kordero ning Diyos, sa milalako king kasalanan ning yato, nuwan tamong mayayaos king apuna ning kordero. Gino, ek matampang tanggap keko, dapat yagas miya nga mano mo, kumayap na ako.
kapabaluan po. Anting kapag sadyan king daratang a Miyerkules de Ceniza, anyaran mila po ring palaspas a may gamit, anyam Domingo de Ramos ni milabasan a banwa. Malyaryo pong lakwan king opisina, o kaya panabilin karing kikatang Chapel Pastoral Council. Kadwa, manyawus kami mo rin po karing bisang pabinyag, anting katoliko, amika edad 8 banwa patas, deti miabela, karing mabinyag paraking kapag masusyan, ning bilya ning Paskwa. Karing pong bisa, malyari kayo pong lumapit, karing katikistata mo, king catechetical store, ning kikatang parokyo. Malistala po hanggang March 4. Makanyan mo naman king daratang a April 23, maganap ing kikatang kumpil, karing bisang makumpil, amika edad 8 banwa patas, malyari kayong magpalista, balang Webis at Sabado, king catechetical store ning kikatang parokyo. Katlo o katatawlian, karing balang Sabado ning bulan ning Marso, maganap ing entrance examination king kikatang seminaryo. Atin entrance exam para karing junior high school, senior high school at college. Karing bisang sumubok mag-exam at bisang magpari. Karing detalya malyari kayo pong makiyugne king kikatang Paris Office, Ban Palista Lagyo, ampon contact number. Dakal pong salamat. Talakad mo po para kintauling panalangin. O Ginoo, pagkalob mo sana, king ikaming mesese kaniting maligayang pamangan, pagdulapan niyang parati ing tinape at tune makapagpalang biyeke kami. Itiyadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing Ginoo manatili ake kayo. At kay kanti mo rin. Bendisyonan ako nin Diyos sa mayupayang tutu, ing Iba at Anak at Banal Espiritu. Amen. Ing misa mi daw ne umeko king kapayapan. Salamat king Diyos.